spremanje je završeno. Pakujemo stvari. Da budemo uz nekog, To su Marko, prvi s lijeva, Miki prvi s desna i Dario na čelu kolone. Evo jedan fin, malo ravniji dio. Idemo lagano nakon kraće pauze. Lagano i uzbrdo. Za prave avanture. Bike hiking i dalje. Dario u vodi. Evo ga, jungle, Kambodža. Pa da, ne, ovo će biti poseban video. jedan poseban samo sa ekstremnim nemogućim. Da, skrivene scene. Morate da kažeš ove, sad ste vidjeli ono što sam htio da vidim. Da, behind scenes. A sad ste vidite kako je to stvarno Da. mene kako povraćaju. Ima i to. Evo, prvi znak civilizacije. Gajba pive, ali nema ništa, prazno. Da. Ja sam pati na sliku, pute. Gledaj ti ovo. Market. Zbog ovog smo došli, a? Da. Gledaj ljepoti. Ajmo ravno. Posebno lovište Vitorog. Šumsko gazdinstvo Gorica Šipovo. Stvari koje nas učine ponosnim, pa taman i ovdje na putu za Vitorog kanta za smeće u pol šume. Znači rilci fino piše smeće, svaka čast. Ovo, znači, i onda uzmu pa onda hvale neke predele koje nisu odavde. Evo, ono je šator. Ono izgleda kao ozbiljan put, šta je ono tamo? Niko sjeko nije, da. Evo, otprilike smo na pola puta. Cesta je dobra. Ide blago uz brdo. Mislim da će se zakuvati malo kasnije. A sad je baš lijepo. Evo dok Zoran ide iza mene i diše mi prašinu sa ovog zadnjeg koška. To! Se trudim svetski, ali naše. To! A? Nećemo. Idemo gdje je duže i teže. Gdje je lakše i lakše.
Ovo je stvarno težak dio. M je uzbrdo, M dole ovaj krupan šunak, klizi. Uspon i dalje traje po ovom šunku, ali sad malo vjetar duva, malo je lakše, a prizori su predivni. Sad smo se već popeli iznad okolnih planina. Evo nas sad skoro pred vrh, čekamo Mikija i Marka, oni su bili malo brži pa ih čekamo, pa ćemo se nas zajedno gore penjati na vrh. Ovdje fino duva, čak i za jakni, ali predivno. Znači, jedan korak naprijed, jedan nazad. Sad dolazimo na vrh. Evo sad je tu već pojas borovine ovdje. Kakav pogled. Ovo je nevjerojatno. To je taj napušteni vojni objekat koji smo gledali odozdo. Navodno je bio JNA centar za prisluškivanje, osmatranje. Svaka čast. Kad je Bog hodao po zemlji, pa pravila vojska takve stvari. Svaka čast. Svaka čast. Evo dole smo malo prebili, a ovdje još uvijek ostalo boje od slova H za helikopter. Da. Fascinantno. Malo uvjet rekavac. Ima kondenzacija gore. To je bilo neko atomsko sklonište. Rupe.
Ovdje. Nova rupa. To ne je sve strane. Gadem udarac. Mislim da je to dovoljno za jednog mladog istraživača. Je para na usta. Sad je bitno kognati vracice. Vode. Ponovo muzika iz otpisa. Otvoreno zato. Sad si polio kočnicu i sad struže. Jako, to baš nije lako. Jako, to ne može svako. Jako cipela, nema džubova, život vjerno. Želak biti. Kakva je to moć, kakva je to snaga. Da.
To je to.